Yo jam kemarin. Motor belakang. Tertarik, bisa ditarik sedikit itu matang. Kipas kaki. Baru pulang ke mandi, kayak gak rambutmu itu. Anak kita anak yang sambut dan selamen saya nak ke tukang sambut nah.
mah kok anu. Oh, dulu. Mana mau dulu? Lanjut mau ke ada kan? Mau kena kejadian nih deh. Kenapa kan na paru-parukan mah? Yan na singa siramnya. Nakipintan lo mamoter at atamnya yan terus terbalak ko. Ang sira yan teman ha. Kaya yan labag mo nilo. Apa nyo nagilin ko pele? Foto-foto kayak di company. Ayan po sa Ayan nag-ising ka nakapili. Pa? Ano ko kemba ini?